Minister MP MLA atum kachetong angbong Union Hemrit kelang Minister Amit Shah New Delhi along Karbi Bhawan lapen Dimasa Bhawan ki kim jiaphan longi kesom West Karbi anglong molen pen tiwa rong kachelenga tower rongara thurpak pen harlong ke thok lapen ki buya sai kedeng Kardom Karbi prime time along pen nili birta thanbang sami Monica Milikpi nom birtang ton pen arjutha Minister MP MLA Saipu Kethiatum Kachetong Angbong Pai Krisir Kebarni Dead Pierong Supi Dwarka New Delhi along Karbi Bhawan Lapen Dimasa Bhawan Kikim Kerang Japan Union Hemrit Kerang Minister Amit Shah Dengpen Longi Somsi Isi Purki Moputsek Sompon Tanglo Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Dimasa Autonomous Council Atum Chelang Pen Pai Krisir Kebarni Dwarka New Delhi along Karbi Bhawan Lapen Dimasa Bhawan Kikim Kerang Japan Longi Somsi Isi Purki Moputsek Sompon Minister MP MLA lapen sai kam sai phodom kachetong angbong kachophateng Union Hemrit kelang Minister Amit Shah si hinialong eta somsi saya mo pangchek pontoy alang nilong ke somalam jira long Karbi anglong lapen Dimasa hinia district kapaching thurjia phan sarkar pen RDK pialam ningje damsi Karbi anglong along Medical College Law College rongsupi kapaching thurjia phan BJP ke khiarni benching thuro lopusi ningje lapen Dimasa along ta kaching thurar je theglong bom loputa alang li ningje dam thu जो मेडिटेशन गुण वाली औषधियां है इस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर वहां ढूंढकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, आज ये भवन का शिलान्यास मेरे हाथों से हो रहा है। 2011 में जो सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था उसको नरेंद्र मोदी सरकार आज पूरा करने जा रही है। इस स्वप्न को साकार यहाँ रहकर हमारे बच्चे इस क्षेत्र के बच्चे दुनिया को जानेंगे। ये दोनों भवनों का उपयोग कर विश्व के पटल पर विश्व के मंच पर स्पर्धा करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने के लिए तैयार हुए बच्चे अंततोगत्वा Halapu CM Tuliram Ronghang Lapen Kanchas Dikom Atum Union Hemrit Kelang Minister Amit Shah Phat Pinpura Lopa Jersey Article 244A Ateng Prop Jin Pen Karbi Anglong Lapen Dimasa Pan Autonomous State Nang Pinang Po si Hangdun is demands of it a total area of 4,890 square kilometer and population 2,30,529. Sir, we have Uttar Pradesh, Himachal and Karnataka district 15,000 square kilometer, 15,000 square kilometer. Bigger than Goa and Sikkim, even Tripura and Nagaland also. Tripura 10,494 square kilometer, Goa 3,702 square kilometer, Sikkim only 3,000 of 7,094 square kilometer. But we have what is the Karbi and Dimasa 15,433 square kilometer. Ladak Chethan me Pinpura Loputhak Hemrit Kelang Minister Autonomous State along Ningje Dekangke New Delhi pen Mongol Singh hi Kat News along Nangkelo Birta Sarkar apan cholang prongke chok chelopura rat thurpak pen papai ni phai khretrok siar ni molen pen tiwa rong ka chelenga towar rongara thurpak si harlong ke thok harlong ki buya sai ke klempon rong isiarat kari motor doan chingrum si labang so towar kedam ke bang ke messenger phan bukama tha pen rat doan chingrum si labang so sai teng ponang kok lupusi haladak arleng saring atum ning ke pung pen than none prang ki dekte pa dojia por hote ajar kaching thura alam lenang than sitabe nona teng pulote khothe thedat poputa penang arleng ke sara tumpen ningje tua ke nitum aninkan ikne 1997 aprang tan nitum la tuar bang sung ong apot nitum CM EM along dambom si nitum hang dambom lo sta halatum bang nitum pan chibelok sta latum election le po tangte tendar etlo pupo an chibei kachibelok lo lasi non ke nitum kamatha son ke chubay nang nelo pusin tumke lasan ke nang ne pusin tumke
นิงเทเราดิก็มาดิ son kai chikroi ke alam nang pu ke ningkan ther ta election nang le lo pulotang te nilitu phan kachu be alam lok lo la si jong hele ning the sita egene sarkar pen nang rap ke la ke asap ta ni tum ale kilong adim ave la si nilitum rongi si thur pak mesen si mitha tuara phan Jibonai mesensi non gari ta melo anamuni ta melo an metha phan sap kidam atuar kachilengan ke joy kelo pusi la non pen ke mu iphang hin ke rat atum ta la election nang le lo pulotang te tang election nang le lo pusi ta chikroi thek the bon bom ji bon pusi nilitum rong si pen ba iria pen ta chikroi krelo pusi kachu be alam lokke pusi nilitum kaning je hurlo digomarli mui phanghin la emcm along nilitum dam mesen chilangji pute mua phita chikroi wangjibon pusi sita nilitum non penge iphanghin ge chubei belo pusi ning thelo la emcm atuma phan pusi la rat penta eneta la rat atum le thurthete la tumta kissa egene kithe kiding long le an la tum yong si lang pu son se ilitum rat asu thurlote la tumta haiji la si nilitum ning thelo nilitum phanda mu iphrangen langji pon bu ani litum ning thelo Molenarat akesung aputa Karbi Anglong Termas Council pen nonaman siding beknang jiputa Khasi Student Union Karbi Anglong District Unit KSA Amri Youth Movement lapen Karbi Student and Youth Council Amri tumda chingrum dun si labang so towar puta kaningje pasigdun Jongsi kelang pangkre bomlang purote raching room pen break jega sai dengpon thuji puta KSA Amri branch akongchun bang babusing medik pen ningje United Karbi Club Bukolia long pai ni bhai Chris Irkebar ni Rukasen College Karbi Student Union Body wolong komaji atumpen kapatir pipon along JS Academy KB Junior College lapen Icon Junior College atumpen kecerap cetodon se surini Chris Irkepaning kana baha krihini angdeng Karbi Freshers come social meet mesen pen kapaman pon abirta pherangke pen birtang pale Jamega teng pen da por phai ke ba por malom pen akimi Karbi lo Charlie eri soe janga toma phan kang thum karni lapen karchu padopon lapen other law por sayang dengalong kachop hapon lamjai sarpo aman kanch managing director in charge Dhansing Lekte Chetong Dun lapen Bukolia PWD division SDO Rajaning Leng Rukasen College assistant professor Harvey TP atum Chetong Dun si Jumesen alang jaitekan Kiba sarmena sira ninje komlo discipline de dojori tha pohedi rata eson lo because bang age technoma keri malam ka ninje thing bulote a good listener is always good learner Anparta Alhui Sarpo Aman Pen Abarim Rukasen College along governing body Mate Abarim Karbi Anglong Termas Council EM Sona Singh Terang Penardi Dojoralam Jaitekan ni khilama message pen du pe balam ni message apa itu Lapen Anparta KSYCMI Pu Prakash Terang Roadside Lembang Rajib Tongbi Thongnobe College Difu Government College lapen Haurokhat College Penchenglong Penangar Muchetong Dunsi Mesen Pen Kabi Freshers Meet Ajay Mekapa Jutpona Birta Ribdunlong Normal of Sopor Pan Birta Mun Tomaixina
Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Norgaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Dhiram Opiputhor Birda along one twiglo. Karbi Anglong District Penang Tan Kachari Dam Arisoy Jangatum Pai ni Pai Chris Sirkapani Ada Porpai Sirkap Apor Malompen Nogong Karbi Locharlia Songatum Doan Samson Singh Ingti Karbi Hostel along Annual Sports Meet Mate Nikan Isipen Asonason Kapatu Kachapati Kapadopona Birda Perangkepen Birda Pali. Birda ke Abdullah Tenke Labang Suka Chapati along Ludu, Carrom board, chess, Lapen Mobile Legend game Pentanglo, Prek Jam Kachapati Padopon, Lapen NKSMI Pupen Tan Pachini Pona Tenke, Ladak Nogo along Loka Charlie, Atum Doan Penny Nutpen Tanka Sika Inkoi, Lapen, Sika Thong Capchirumsi Pinning Mate, Surini Krisir Kabaninkan, Annual Sports Meet aside Dengponlo, Lapen Ladak NKSA Kedoan Pen Kapatu, Kachapati Kapadopon along in some Jinpen Bachun Pon put up Perangkepan NKSMI Pupen Tan Pachini. Dak nogang itu acara yang itu jangan tu kapur itu dan kali hospital lah. Ini itu bukan sibel ani sibel sport itu pun kaji mana segala senang. Gimana menalar barang yang pada kapal kain pun tidak nak. Kamu sudah dia Nogang Karbi itu cari dapat sport dapat kupon mana itu dapat kupon dapat frank haji dapat francis sih mana sekian ram di kapal kupon di
di fancy di narong lo pendak itu kami bersekali itu tempat itu pen mana tinggal apa Nawang sohi nani tum Jameson sesuatu ada si permanen itu patik kono lah suka patik kono lah nani tum ardu pun ini tuh game sport ke pasal mangke pening mangke ni nggak coy mela indoor san si pasti kon colo temate lah salang rui bang adobo mah jadi masih indoor song lah hotel lang kang lang pon mah patun lah carom board chess ludo lah ada tuh madam anda di pon itu patu bang jadi ani spell patu dia nangko ala mangke pemburuan itu ni to por gelo lah penil itu tangka ingkoi songkep cirung si lah puasa tu lang lah tamili itu cirung ludo mereka namanya itu cirung masih ani kan lang lah sana di pon bomon itu ala mangke daftar isi mun itu kapacitong tek lo dulu tadi itu lah ani kan lang lah outdoor mana hong batu tu game sabi pon pon lah kingdom nang ikat tang hamdi batu aleng ya batu sabi pon lah football cricket lah itu pon tapi pening mangke apor kata raja ini dia sab solusi mangke lah lo lah bini yang batu nang kok ke pena pengen kita Charlie na chila nang kok lah tadi game and sports kan mangke film lah itu kita di mana kisung itu lang nam lah pun dia sumpiran no ne ni tundang to bom dia nak kelang bang abidat mati bang reng dah oh nama kapori lansi yang reng bom selalu apa nani lah kualang ni semua cakap bom teman-teman di sekitar kita menjadikan Kita tangke nani tu ini lah gensa sports kidu konolong nani tu bani arong cekek. Di ngarong son Karbi kami ledak nongong di Karbi student cikgu pensi son kita ada cikgu kita pondong di ngarong. Oke, bondo na nani labang suka ludu ka patu konolong nani kosong si cekek long long. Sampai ini nali tu bawa kapatu pun lo nali tu kawan ningerong. Ningerong pikan lo. Pia kapatu long, yang kapatu long pen yang bang kawan kapatu pun seperti pun lagi bolong bang prima. Pasang itu kapatu ke tentang ningkam apa yang mencari pun manusia. Cari bom. Tapi ni kapatu long kita nak tu bang priang bom pen malu kaya pengen tu. Rental bah. Oh, hala kia apa? Ame kita bercinta mah. Holiday. Dak nang likona boleh support kan? Orang apa? Pining kau nang ding support bom. Nang men pacini pun lah. Kami sekolah apa? Ini kita ceng pen pinya son kita apa yang si kita pasok kapatu kita tegang ceng lagi. Nang kita tegang ceng men kopi nang ni macam apa sapun. Nang ning tong garong macam ning kau itu. Ning rong udi. Cepat long dah insam je men cepat pun. Rek jam patu cepat tu awak saya teknologi macam itu. Teknologi. Dan non nang kapatu tang kopi pilih nang cepat tang apa cik. Luduan cakap mah. Kaprek tang kapatu macam sik tu mah. Ningkan segmen Nogao long lu kachar yari soe janga tumpen kachipati kapaman pona mailong NKSA mai phu sarkang thim taro pen kachipan phu pona mailong dun mai phi rupmili kramsapi lapen ong dung NKSA long abang phu bang phia tu chetong dun si pining annual sports meet kapaman pona long RDP dun Karbi prime time bangkela ponsi kang ton poniglo dome thak me korwang thu